Ngokusebenza ke ngisebenza umsebenzi wokurenewa izicathulo. Isicathulo noma ngabe sinayiphi inkinga ngiyasirenewa ngesiqale phansi. Kuphinde kube khona futhi nezinye nje engiyicreatayo ngizenze ziyinto eyayingakazi ibe khona abantwana abasebancane kunohlelo lokuhlolwa komntombi babo. I-crisis enginayo ukuthi labantwana laba besifazane basuke sebewile bengasa qualify lapha emntombini uthi babekwa kusiphi isigaba labo bantwana labo. Kubantu besimame ngithi ngicela ukuthi akabe ibhekisiseke leyo nto makuthi asikho isigaba babekwa kusona mhlambe yiko benza ukuthi bagcine sebeba uvanzi sebeyelahlela noma ngabe ikuphi ngoba suke sebezibona ngazathi kusho ukuthi abasento yalutho. Sinibingelele nonke babukeli bethu emakhaya. Igama nguSimangaliso ngwakwamtshali. Umagalela gase njengonyama ulinda Mkhonto unselenduna umase avutshelwe echobeni ukhondlo ugebisa ebaye beshoke abaziyo bathi nenkosi ayiqedwa. Lana ke sisohlelweni lethu elibizwa ngokuthi Zikhiphani Emtshezi. Njengamanje nginobaba wethu la ubaba uMakhosonke okuyena esingayi njengamanje kulolu hlelo okuyena ozokwazi ukuthi asichazele kabanzi ukuthi la Emtshezi njoba ehlale busy esebenza ezusoma business wenza ini achazela ababukeli. Ngizocela ukuthi usondele baba uMakhosonke. Sikubingelele baba Makhosonke la usohlelweni elibizwa ngokuthi Zikhiphani Emtshezi. Ngizocela ukuthi uchazele ababukeli ukuthi wena ubani kwabani and udila ngani la Emtshezi. Nginibingelele nonke balaleli kuzo zonke indawo lapho kufinyelela khona leli phimo. Igama lami uMakhosonke kwaNtshaba. Ngila khona la Emtshezi. Ngokusebenza ke ngisebenza umsebenzi wokurenewa izicathulo. Isicathulo noma ngabe sinayiphi inkinga ngiyasirenewa ngesiqale phansi. Kuphinde kube khona futhi nezinye nje engiyicreatayo ngizenze ziyinto eyayingakazi ibe khona ezihambisana mhlawumbe ne-outfit yakho yaphezulu. Mhlawumbe uthola ukuthi isuit yakho imaroon ngizokhona ukukhandela isicathulo esizolinka kwi-suit yakho le imaroon. Yiloko engikwenza kakhulu nje ngidila nako kumphakathi waseMtshezi. Madoda cha siyabona impela umsebenzi wakho muhle kakhulu. Besicela ukubuza ukuthi i-support mhlambe ikangakanani bakunika na i-support kodwa abantu baseMtshezi? Uyabona nje abanifika njengamanje ngiyinani ngendlela abangisupporta ngayo abantu baseMtshezi namanje bakhona nje abala eduze nje abalinde nje masiqeda le interview abempela nje sebesho ukuthi awunazi nasibambezela nge-interview hayi i-support banginika kakhulu. Okay, siyabonga. Ngicela uchazele ababukeli ikhona enye into odila ngayo emphakathini ngoba ngake ngabona elinye ilanga enye yama video wakho ngazathi unomcimbi khona la eScott Emtshezi eScott eHall. So ngazathi unomcimbi wesicathamiya njengomuntu angazathi unokucula futhi kwesenye isikhathi. Ngiyatholakala kweze entertainment. Nginabantwana engibakhulisayo abawosonkondlo. Nginabantwana engibakhulisayo abakwi-hip hop bese mina qobo lami ngibe ku-music industry ngenza umculo wesicathamiya. Umculo wami uyatholakala kuwo wonke ama digital platform or digital stores like that. Uyatholakala kuzo zonke lezo ndawo. Okay. Nakhona kodwa i-support bakunika kakhulu. Bayawudlala kakhulu music wakho nawo wonke nje umsebenzi wakho abantu bakunika i-support. Uyadlalwa mfowethu ngoba
ngeke ngubone uqhamuka na ku TV ngiwuza udlalwa na kuma radio stations ahlukene hayi uyajubalala. Siyabonga kakhulu babuntshaba, sifisa ngathi uNkulunkulu kuko konke okwenzayo ngathi bengakupha amandla kuthuthuke, uzimisele nje ebhizinisini lakho ukuzibona ngelinye ilanga mhlambe u-owner a big shop or something. Okwesifiso sami ngifisa ukuthi mhlambe ebhizinisini lami libe ibhizinisi elingakwazi ukuthi lithuke selisiza nabanye abantu abangabe besebeqasheka ngokukhula kwabo. Kungabi ibhizinisi mhlambe eliphakela umuntu oyedwa noma elondla umuntu oyedwa, kodwa kuyibhizinisi elikhula likwazi ukuthi lisabalale babe baningi abantu ababenefitayo kulona. Hawu siyabonga. Manje since kuyinyanga ke abantu besifazane ungathini mhlambe kubona or mhlambe ungabenzela i-discount njengoba kuyinyanga yabo ukuthi mawubasiza uphinde ubashayina nge-discount. Since kuyinyanga yabo nje imapha amazwi okubakhuthaza? Cha, i-discount ngihlala nje ngiyenza nje kungeyona inyanga yabo kuyinyanga yabo, i-discount ngihlala ngiyenza nje. I-crisis engiyaye ngibe nayo kubantu besimame, kunabantu besimame abawomama ababa nohlelo lokuthi abantwana abasebancane kunohlelo lokuhlolwa komntombi babo. I-crisis enginayo ukuthi labantwana laba besifazane basuke sebewile bengasa qualify lapha emntombini uthi babekwa kusiphi isigaba labo bantwana labo. Kubantu besimame ngithi ngicela ukuthi akabe ibhekisiseke leyo nto makuthi asike isigaba babekwa kusona mhlambe yiko benza ukuthi bagcine sebeba uvanzi sebelahlela noma ngabe ikuphi ngoba suke sebezibona ngazathi kusho ukuthi abasento yalutho. Nginaleyo crisis kubantu besimame, ileyo umyalezo engicela ukudlulisa kubantu besimame. Sami ngiyezwakala uqhamuka nephuzu mhlambe ebekungenzeka ukuba besingalinaki mhlambe singabasemzansi mhlambe ngelinye ilanga ke sithemba ukuthi iphathimandla zakhona ezisiphethe kwi-South Africa yonkana mhlambe khona abayoqhamuka nako ngalolo daba. Kodwa nje siyabonga kakhulu babuntshaba ngesikhathi sakho osiphe sona kulolu hlelo kakhulu. Akhona amanye amazwi okugcina ongaba nawo? Hayi ngibonga nje kakhulu uhlelo lwenu lokuthi nikwazi ukuthi nisisukumele nesicabange nesikhumbule engabe lo mqondo nunikobani umqondo omuhle kangaka hayi ngiyawuncoma ngathi kunganda nakini. Ngiyabonga. Siyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu kubaba uNtshaba uhlelweni esibe nalo. Danko.